And also you're saying Asia with Tempo TV and Tempo Radio so Nana Tempo near and amatrase and bede ensembia Odiyifo Kwame Nkansah the African Faith Tabernacle Church as of we Ebabo ade e wa asase so no ho nsem e na mede ebremo TEMPOH Radio. The voice behind the vision. Abusia Odiyifo Kwame Nkansah papa ne wuye no nsenkyereni bi sie you assume ye pa na nsem a mede ba no ano oden ano ohye hwe ye ka asafo a enka sabi mpreduasa obi nyina beebi Ghana ni mapa a oye oman bapa enka ongina bonten na onka senti asoro no onka senti asafo no enka Odiyifo Kwame Nkansah asoro yei adenjina me kansa asem we asore no edin a ye officially eda aban mu eye African Faith Tabernacle Church na enka Africa de yensei ya mamre yentu ya mamre ntwene entinka ya mamre bi ti se oba ahimfi a entwene a yede kanfo nananom yebo ede mpinti a yebo enka mamre bi ti se ye bibi nwuma a yeto no sa mamre no enka Ghana ni enka won sei sa mamre no enti mpani abu ba bi se woni mamre a won sei mamre enen nsema me de ba no ho ano ohie pa na esan ba bie nkrofo bi ani na nkrofo bi omudi asore no ho efew egina mbonten so radio so TV so obi betena TV so ekeka ne opɛ sofo mu a na ɔse Odiyifo Kwame Nkansah eni tigari ye ba ko no mukɔgi eduro na Odiyifo Nkansah de ne de kɔte asore na me si KB media mebodi sa me no ko debi KB me no woni ntokwa bi a TEMPOH Radio. KB me no woni ntokwa bi a o Behind the vision. media no so me no woni ntokwa me do me pe wasem because me tie wache abra wo hye media adwuma ase na me nhya ase na me mba mu but enka metie wo anka some of your interviews etumi biye meni woni me bi ho no metie wo video bi ahwe wo video ba ko bi sania wasi I interview guest na guest no ano ababa katro se Odiyifo Kwame Nkansah ma me pani bi a wanya 80 years ni nechi aka kire wo ke bi se Odiyifo Kwame Nkansah enni ni nua eye tigari yei akwa ye ba ko sei ana omakwaji eduru ena omode aba ena Odiyifo Nkansah de ne de yakɔte asore ena tigari de ɔde ne de akoya akom TEMPOH Radio. kebi na se guest to me ba wo show so se wo na we invite no so no ena ɔde ne pe ba yo I don't know na wetumi akasa asem we and look at Odiyifo Kwame Nkansah sorry a enya 104 years and over 104 years wo se ma me we nya 80 something years tifri asori ni age mu ana tifri asori ni mfi a edi e wo Ghana ha emu se yesen eno no ye register asori no nti nipa na ye wo no no krambo ni age ni ni bibia mai eni nti so bi betra wo show so KB media ka kire wo se maami peni bi ana no se Odiyifo Nkansah ni tigari ye ba ko ena Odiyifo Nkansah mo ekwaji eduro ena ode ne de abeya asori ena masa media juma na wo ye no being a neutral person okay bi wuchi ase sen KB ene meni abrese krodom KB me pese wo ba na wo be state no emphatically with authority say wo wo show no so ye me no me se because video na wa ya to on social media yi say wunya produce content na wo de beto so pe enye wo de bio TEMPOH Radio. what you say say wunya produce content na wunya de beto social media so pe that particular content is no more yours TEMPOH Radio. enye wo de bio eni ti di obia pe no obetro wo comment section ho e de ama wo obia ni ɔte ase senya ɔno ɔhwɛ video na ɔdwene kwa ne nti ase amne ne nsusuemu a ni aka na koma so ɔntworo mfa to comment section ho no
Obetro no dey ato because of freedom of the obi antumi meche no say watworo ade we dey ato comment section ho nti one aban nya ana say Ghana IGP eba be fa no no dey na kwa potum debi ensi wo baby a eni ti say guest etumi abetra wo show so atom futuro e dey egu eye asafo bi enimu a now as a journalist and as a media personnel like UKB I'm a respect to eduma wo ye na wo suso saa de no so a in fact one ye ni ye me ne wo ebetwe on this platform till say papa na all kan asem no until so be prove no and obia so a one ne eya adwen no omra no me prove ye wo ho ya ye krado me say nana tempo afa ne ye be bu adwuma no what you say pa afei ena me be bu adwuma no TEMPOH Radio. because it is time we have to sit as behind the Ghanaians, we vision. have to sit as citizens. And inti Abraham Moshi debi amebona baso. Ono mo promote religious tolerance. Sanko be a traditionalist. On fa the traditional belief no and be condemn Christianity. Sanso no be a Christian. On fa the Christianity samono and be condemn bi obi oye Islam. This is religious tolerance. Ye promote teamwork our religion na ye practicing mu. Wo ba Ghana ha ye three religions and ye practicing. African religion, traditional religion, Islamic religion. Enti so obi betra ni show so na ode ono no na dwen owo efa particular religion bi ho e beto monten in time of anase in a state a odi tum futuro e de agu asori bi ho anasafo bi ho fia. As a media person na wo say wo ye media dwuma wo practice media no you shouldn't be biased there. What you say nipa na kan oh fine papa what kan wadwen what kire wo tu mra say wo kire sie a wo tu mre no den e wo so se wo nya tu mre pe ese se wo kire sie kuro na wo ye den wo tu mre no e wo so TEMPOH Radio. TEMPOH Radio. na amanfo ne The adehye voice behind the vision. omo wire ahye omo sum ya omo som no embu abem na obi mfa nkotra bebi nkeka sebe nadwen nkeka de ope. And me as a pressman, as a journalist, me ntrase na sanyoma we enkoso e wo media industry nim. TEMPOH We are Radio. promoting TEMPOH each and Radio. everyone's view. The voice We are not behind the debunking vision. or we are not, destroying people's view. We are here to promote tolerance. And on yepe. And so obi practice this stereotype. E wo media platforms so as a journalist na dey no say or can same media for particular religion ya egu omo fi. A den and as a journalist and as a media person no enka we. Waka wafa the tra video no so da ho and each and every day increase views no kosoro comment na eba likes na e koso. But won be kan hwe emfa ho kebi. Enti kebi wadaroma. We ya me bra pani me pe wasem pa yi. Me ye first video na nkofo ehunu me kan wom. Se kebi me bo waba so wodwuma we na efe. But this particular video, no, either you pull the video down or you come to your platform, the same platform that when you guest and the so no. The one can say any, and you know, can make me jina hold the man no. What can no me na hobby or no didn't view and I didn't opinion at the yaba and what become a platform so any view or any comment raised by the guest shouldn't go against me. I'm a TA enemy production team. You should have stated that. But we didn't see anything like that. Oh, platform no so. Oh, channel no so. KB. Odiyifo Kwame Nkansah wuye ne body. Me ye first video no kra na me say Ekolebu teaching hospital. Not knowing say Odiyifo Kwame Nkansah body no ye de koto 37 military hospital. Na body no shase say one na omo yare e wo ho no. A shase say omo yare. Obi bia onim the history of Odiyifo Kwame Nkansah no. Opa bisa no. Penny bia we 60 years, we 70 years eko bia no. Bisa no history kakra onimfo Odiyifo Nkansah ho. Odiyifo Nkansah abakosem a onim biara no. Bisa no. Se saa penny no omo nchiremu ana. Se that history no eni hotel na wana. And until we the educated elite in the African Faith Tabernacle Church no. Afei na ye beboa na enuoma bia ebeboa na asafo no. Education level no akosoro in the asafo no yebeye na akosoro. TEMPOH Radio. Because at that particular point in time, if we were to write something, anka ebeye record say yatro a documented source ni a chere say Odiyifo Kwame Nkansah
abra ofiri mu no ye na yiye nsenkyerɛ ne baako esi ne sɛ nadaka ye de besi hɔ na nyinam te ya asase pae na ya toro na de ato hɔ ya record de ato hɔ na nka bibi ti sɛ Odiyifo Nkansah abra ofiri mu ne body mpo a ye de kopie mu 37 military hospital no ekosa obi yare pemfo wo ye onufreni ni bie ye kwatani nya eye ensa obuwafo sɔre nante ye na nka ya record de ato hɔ but at that particular moment no we did not have anything anankete sɛ paper anase pen nanka ya recorded ya to ho. The educated elites in the church at that particular time were not that much. TEMPOH Radio. TEMPOH Radio. No mo no so. The voice. And you know be sorry behind the obetumi vision. aka de opa for Odiyifo Nkansah safo ho. Tra no okɔ ne baby. But say ye hwɛ na ya boa na ɔman yetumpɔn a saa nyoma we ye nsoso so ɔman mu. Ɔman betumi yetumpɔn we gina one amamre so ɔman no kwan a ɔmo fa so na ɔmo ye ɔmo amamre. Ejina eye omo religion so religion omo practice so any politics amembuo form of government eno saa nyoma miensen na ebua no oman be ye oman a ye oman enti ye ngina ho ye ntena se na obi emmetu mfuturo emfa ngu particular religion bi enim emmegu asafo bi eho fi daabi. I am here to speak the truth, to give you an accurate source, to give you a credible source. TEMPOH TV and TEMPOH Radio ni Nyankopon ya adom a flyer ya eda screen so a wo hwe United Faith Tabernacle Church na omo bedi omo dwuma kama homecoming na ebeba so saa particular da no homecoming meto mebo na mabeye advert no yi na mede amamo enti flyer no date no nyame adom a 7th August program no be sha ase Friday Saturday Sunday na bibia etumi aye kama ye pa enti na TEMPOH ni mo subscribing follow share na bibia entumi kama yebesan so de ehia TEMPOH TV Plus so na de ekọ Odiyifo Nkansah asafo mu no etumi de abra mu na bibia etumi aye kama ye pa ebusia medamase na medemu esi bye bye wami enya asoli o wami enya adwuman wami enya asoli a asoli mrana ni